Hakajing ujor jong kipulet liatu bakat ba ka kurim jong u kadang penkhoi ya ka ying kasem bat ya ka pelau kelami kensan ka jing betai hapok ka pelau ka ba kisa ka tengah jong MLA berim ke Manipur u yam thong hokip na Saikul Assembly Constituency ka khatno hakajing betai bom haying sa jong u yam thong hakasnong I mulam Kang Pongpi District kabadi kathan kabun bhaki kuki hakasngi sajany letho kipulet ketika beri keblak khatno latip kerteng kum ka charubala san phone snem karta berkadai ke bendu mete kipulet gia thu bagane ke jinja kerja ka por kumbalai beje janmet hakasngi sajany hak ejhar bla ujor da UMLA berim ke Saikul Police Station hasngi umlai letho bakat bakat tengah jung u kadang pen khoj yang bade ke plau kalmi ke jing betai po ke plau ke bakisa na marba ke dang thang ya kitiar jaklia nak liang jung kipulet klethu ba klamen saw nak jing betai bom bat lapen kit ya ka marmar sya primary health center hasaikul bahden lapen kriya no ya ka syak Kang Pongpi District Hospital hak ba khat no na mar ke jing saw ka cara bula kip san punes nem kerta kadai na kajim metai bat kasa hat iku mulam kebadan district Kang Pongpi kababon ki kuki zomi yam thong hokip ndop samsem kerta ula job asin ya kuki Saikul house nem arjakat ar bat ajakat niaw baro artili ki takat tiket kongres ula kelash ke BJP shua election yang bertau an house nem arjar ko ar wai upulit na Kang Pongpi District ula thu bakane ka jinja de ka por lai baje jenmet ka ski sejaj handle pen tip ya ka step sing ublai pen pau bala bu IED belachna kathain habdang ki jabo jong de yang